Nangene kuna tinkoroki antuma na ile kumatiania barabara ya thingati batekweba ebua baure ogochwa gitike ongabana account ya Meru kara mwangaza na indi bethirite baya muthama bakere na ndeki bandeto ne baugite bategera wet na mbere barweri bagitikine ni maturene ya onekirete murungi okwithira ebagunano tiwe ni ndio kedira oketritangwira ritete kaitane okau nkada yangabana kireto Priscilla murungi nethirite ni ndia kiringaira campaign kireto murungi wandi ya mwanga ndena kuwa aribo bangine ndio tikinto bakethira bakiretaira Meru mutugi kare kato echio Baba ni akari nkurukia magana jere kumamirigene atigania barabara ya thingati ba mubunge wa ekuruka wira mwangaza nara nande baditite murunga mojojo gisiasa bakiuga ni bamweberete na njara yao nande iri kiringa bana wa Meru kiraitu murungi kirikurura gipindi kiawe kebiri turenda kuweru areno maialo tukwaloka tukureana story cia kawira twinde twike king'ang'i the power ate PA Bwaya ile ate chapota wane MCA Bwaya thatu ate MP MP okie imukuro okie MCA okie imukuro okie yayo nda promise to yo kinyana kubwethia nya itwale ake antu batwale bara ni diputy ate kwa nene yari opposite antu baikare kabanire bakiwa ambu na gitumi kiao gya kugwata kiraitu murungi mbaru ni giki ara kenja yara na andikite ana ba collect mbeca ira revenue ra antu babaingi atwana batuka tukonywa rwatwe na ithima kenda barabara era twere tutesa pio kinyangu tutera ora twanika ruare na moram mukurura na tuyukiritie taitaji tujai mwane toke njai kungina kunkatha ya kiraitu pirisira murungi na gwatimbaru ba kiraitu baikinya siasa chionga bana runywene wa ndini ya mwanganthia bakiuga mubunge wa ikuruka wira mwangaza na seneta Mithikari Nturi badane ya pinsani ba kiraitu batene ya gwitiria Meru na mbere nonto kawera atina uwezo Nturi atina uwezo batijinyo tongerimbi boyete bakwenda kya gavana ndienda kuboria mbawe uyenji yake emwau kongetwe yakira itone mandi butienda kugura kwe mtoto tena ngambuti koko pasta akenda kunywa nchobi gwata ya yukule Timotheo bitie kenda kule mwana yugera ya kamburi na yanto ba first lady barauga batituona bationa kiraitu kwe mwanya jo muto na ngingo yejera to yo mutwe na arwa tukuga tukuona ngavana na muthia buruba kiuga kiri bathatu bau bakurura giti giki ni kiraitu akiari na kiroto kia kariba Meru kia mwaka jwa 2040 ile tereta vision 2040 alija mibango yangu gira cionthe kwenda igetate iritwa na manifesto kiraitu murungire aandikire agitonya nene 2017 mwanka thai ngugo cionthe na gitete atia ni alithitie na kijana aya atithitie ni ambiritie gaita agitate gaita agira kwa kathibu kwana kugira ciendelea na kinya bubugo murugutira jo maendeleo jau sokia ni kiraitu murungi kuma wandini ya mwanganthia gicigo mbunge ya Central Imenti nkiripotera ndeto cia weru ria kwariitwa ni Mutugi Kare.